Ćao, ja sam Marko Stamenković, student sam 4. godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Bio sam na programu Work and Travel na mestu koje se zove Martini vinogradi u državi Massachusetts. Moj prvi posao bio je u fabrici koja se bavi reciklažom i moja satnica je bila $14. Drugi posao sam radio u liquor store-u. Uglavnom su bili fizički poslovi. Satnica mi je bila $11 i uglavnom sam radio u poslepodnevnim časovima, to jest u večernje smene. Pa Martini vinograd je jedno divno ostrvo, mogu da kažem slobodno i tiho, gde dolazi neka starija i bogatija klijentela sa vrlo velikom ponudom poslova. Znači, part-time poslovi mogu da se nađu bukvalno vrlo lako. Ima bukvalno u oglasima stalno se traže razne vrste poslova. Stvarno ima i prelepih plaža, tako da i vrlo malo slobodnog vremena koje bude može se iskoristiti na pravi način. Da, posle programa sam išao do Floride, do Majamija i kao što verovatno svi studenti idu, na kraju sam išao do New Yorka i stvarno se isplati vredi da se vidi.